Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Nimekuja kwenu kuleta mafundisho ambayo inasema kuhusu zawadi sita ambazo Mungu humupa mtu ambaye anajua kumshukuru. Watu wengi miaka tuko nayo bandugu hawana moyo wa shukrani kwa Mungu. Hata Mungu angiwatendea mazuri hawajui kushukuru. Lakini nitaka kuambia kwamba kuna faida nyingi ambazo tunazipata wakati tunamshukuru Mungu. Faida ya kwanza, Mungu humupa mtu maisha marefu. Wakati unajua kumshukuru Mungu, Mungu hukupa maisha marefu. Petro wa kwanza sura 13 verse ya 23. Ukisoma pale utasikia ile neno. Jambo la pili, Mungu humupa mtu deliverance, anamdelivre, humupa ufungulivu, humfungua kiroho kama vile kimwili. Mungu anamfungua. Na utasoma Waebrania 13 verse yake 23, utaona kwamba mtu anapomshukuru Mungu, Mungu hufungua maisha yake. Mungu anapanua, anadelivre. Alikuwa mgonjwa, anapata ufungulivu, anakuwa mtu hai. Jambo la tatu, Mungu humpa utajiri kimwili kama kiroho. Tunahitaji kuwa utajiri kiroho na kimwili. Kwa tajiri kiroho ni wakati Mungu amevivia vipawa na karama ndani yako. Kweli wewe ni tajiri. Wakati Mungu anakupa mapato ya mwili na pia nao unaitwa tajiri. Na utasoma kwa Kolosai 2:2 utapata hiyo habari. Jambo la 4, Mungu kupa kibali, impact. Kupa kibali wakati unaweza ongea na mtu, unaweza fanya kitu, unakubalika, unaweza enda kumuona mtu, ama unaweza kuona kitu fulani unataka hitaji, unaona kwamba kimejibiwa kiurahisi. Mungu hupana kibali. Warumi 15 verse ya 16 nasema kwamba Mungu tupa kibali, kibali kabisa. Ukiona unasikiwaga dada, usiwaze kama wewe ndio unajua ongea ama kaka, hapana, lakini ni zawadi Mungu alikupa ya kibali. Ukisoma pia Daniel 4:27 utaona jinsi Mungu ikuonesha kwamba ana nguvu za kutufanya tupate kibali mbele ya watu. Na jambo la mwisho, Mungu tupa maisha ya umilele. Yuda 1:25 na pia Yohana wa kwanza 5:13. Mungu tupa maisha ya umilele wakati tunajua kumshukuru. Hata nikupe mfano mmoja, ndugu yangu. Tulikuwa na ndugu mmoja, rafiki yangu wa karibu, na siku ya kulipa nyumba ilifika na alikuwa hana kitu. Na alikuwa analipa $50 kwa mwezi, $50 le mois. Na tuliingia maombi, akaanza omba, akalilia Mungu, Mungu nisaidie, nataka pata aibu, batanitupia vitu nje. Na mwenye nyumba alimwambia usipoleta hizo pesa na kabisa utoke nyumbani mwangu. Tukaomba pamoja, tukamsimu. Sasa Mungu wa miujiza alipokuwa anatembea akalokota $50. Sikia shukurani huyu ndugu yangu alimpatia Mungu. Aseyo, ingekuwa hata 55 nibakiane na mimi na $5. Ingekuwa hata 15 nibakiane hata na mimi na ile 5. Huyu mtu kweli alishukuru? Hakushukuru. Mungu anapokutendea, umeolewa, fika kushukuru, andaa kitu. Ndio maana nampenda Ana, akasema siku nitamleta Samueli kwa kanisa mbele ya Eli, akatafuta ngombe. Watu wa zamani walikuwa wanajua kumshukuru Mungu, na sisi tujifunze. Magharibi ya leo nilitaka kukuambia kwamba jifunze kujua kushukuru. Naitwa Mtume Alex Kikumba Sogoti, mwanzilishi wa maono naitwa Yesu Kristo siri ya maisha. Jésus Christ est le secret de la vie. Yesu Kristo ibanga y'ubuzima. Na kutakia magharibi njema, asubuhi njema katika pendo la Yesu Kristo. Bye bye.